Tap Send. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu. Bwomogusi. Magega ye katiba yense ya Kenya gokorerwa amonchererio mwaka w'ekirubere na 10 nigobono amonchererio na boigo ebingese abieri chiko benyaleta ko bikwenekwa ase katiba eyogati ya ebingese byamachike benyaleta ko bikwenekwa ase katiba iyo ya 2010 okwenekia buna abisi yomoteneni bwabangina kurwakera county yanyalire ko bagego chakiwa ase kerenga yogo ikirania amagani ya omongina nabo igo mwane nyaroka imeyense ya Kenya kuru mwako yogo ikiraboniga ngoetane go sengo ikira emyaka 15 yanyalire ko bagego eta sechi county chikonyara ko bachiko wakilishwa amono moteneni bwabangina go somo women rep me county ya Kisii Tigiri Magega siboigo kira entunda yobochoria nyale ko bageko mochora omo women rep kwenekia ngonyalire ko baga koimokia na boigo goikirania amaganio ya abangina omwana enyaroka na boiga bantu balia bamenyete amono bolema imeyense ya Kenya marago yabono imeyama ya Jumapili mwancho moligerelia nigotogo chiko bato gosanga amono magani oitoto nyale ko botoko maligania senchira yobo ikiranu Margaret Kerosi yo ole omoteneneri nabo igomo nyakirogo bwa ekyombego sekegancha keria yankafu ime county ya Kisii yarako batogo sanga amonere amange gati yabo koene kiabu natonyera ko batu kurigereria ekegancha ekyo chingage ko batokerwa ekibesa kurwa serikali enene merobilyo kiyamagendro kiboneta ko bagiye ikirani imeyense ya Kenya anene county ya Kisii nago kwanirie omwancho murigereria boirere ande onsi ansole ne kiorokaringa yaragire ense yemo ya bono botuko asentundende to komerana sembeo asekerenga yo komanyanga nyaleko ba ngagwateka kurumambigo ikirachinga kibune china mange to kwarigana cyo mwancho murigele ngwera nanda se kagetari getambe asekerenga yo komanyanga nyaleko ba ngagwateka Kuwetera mitandao yetu ya Facebook na otore live buna Ndizi TV News Digital kuwetera YouTube Ndizi TV News omwancho moligereria nabo kuwetera se website www.ndizitv.net olitoko batera nere koene kebona chibi chamwe likichago chera senchira yobo ikirano nigo akoro kwa Sara Mumanyi litera nagoro kwa Josephat Messi na ko ligantojala ko batoko sanga munaye kurumo chakano goikera omwelio lituko ababwatani be dini yege Islam bagenda to bakweyaligania elyogo chengera litkolia bolinene lya Eid ul Adha litkolia lero nigo ababwatani abukorase county ya Kisii banyara koba bakumirana ase omosigiti oyomo ime yobo katakatibu muchiobo songa sekerenga gyokoretamo ababwatani abo nabo igo kweyaligania gwetera senchira yamasabo litkolio lya chikobali kwaliganigwa litkolia ngyo nigo gati yabarai bedini yokorase county ya Kisii anene asomo chiobo songo banyara koba bakubabolia ababwatani babo banyare koba gwesokia asobongeri tkolia ngyo elio konekega banyare koba bakubwaterana na gochengera lituko elio lya Eid ul Adha banyana bonigo boigo egati
yabatenene baba sekura sidini yo banyara ko bakomobori murayigwense Dr. William Ruto agendere ko bagawikirania eira yo koena na emeremo gocha sekegorigeke kiabasae habo bagendete ko bagwesokia na boigo koraria ngati babwati meremo omoriki oito milde mumanyi anyara ko bagawikirana ase omosangerekano oyo nyara ko bakorekana sobo katikati bwa bosongo na gutwariganiria orobotiro kubatia ekero abagenwa abedini y'Islamu ensengi mabago chengera litikolia Eid al-Adha abo litikolia Angion igo litikolia lero Abaislamu imeye county ya Kisii basangerekana aso mosikiti ojamia imeye semo ya daraja 2 na gukora amasabo bosyo bwe litikelio ukwana negeta seni Kyandizi TV maiga ya masaba yonigo omoimamu bo mocho bosongo Sheikh Mohamed Omar bono atwerere nigo bagwikirana litikeli aso konyenya eliokunyora ekyo omotomwa Ibrahimu akolete na hususa kuweza kujitokeza kwa umma wote katika kaunti ya Kisii kuweza kukusanyika katika kiwanja cha msikiti wa Jamia kwa sababu ya swala ya Eidul Adha. Hii ni kumbukumbu ya matendo ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam katika kumchinja mwanae ambaye aliweza kuoteshwa katika ndoto zake alizoziota. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo, siku ya Eidul Adha, siku ya kuchinja. Inamaanisha ya kuwa Mwenyezi Mungu alimwamrisha Nabii Ibrahim apande kwenye mlima amtoe mwana wake kafara, Nabii Ismail. Ndio maana ya leo inamaanisha siku hiyo. Nigo boigo abolire abantu bali babwate kunyora bali batali kwenyara na gusangana barabwo chinga kiechi cyobogima bogendrete gokonga. Tutaweza kila mmoja yule ambaye Mwenyezi Mungu aliyemruzuku kuweza kuchinja nyama hizi na kuweza kutumia sisi wenyewe kupeana zawadi kwa marafiki na majirani na wale hususa kuwalenga wale ambao kwamba wasiojiweza na watu waweze kuhurumiana hususa wakati huu ambao ni mgumu wa maisha yamekuwa magumu sana, hali zimekuwa mzito sana. Kwa hivyo tunaomba katika nchi mzima kwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapea uwezo kidogo, hali zao ni mzuri kidogo, waweze kuwasaidia wale ambao kwamba ni wanyonge katika taifa hili ili tuweze kulikabili hali hili ambalo ni la ugumu wa maisha. Na kubwatekana no muswada bwe finance bill nigo abolire ebabunge ko yerigereria asobo ime eliote nyara kuunereria bali abatali kwenyara. Kuhusu hii finance bill hii, hebu tafadhalini wabunge, hebu kaeni mkuiangalia kwa umakinifu sana jambo hili. Lisije kututia sisi ambao kwamba hatujiwezi katika hali ambayo kwamba itakuwa ni ngumu kwetu sisi, kwa sababu tunahitaji maisha na hakuna ambaye kwamba hahitaji maisha. Na maisha wenye kuya kontroli ni sisi wenyewe. Tukifanya vizuri basi maisha yatakuwa mazuri, na tukifanya mabaya tuelewe ya kuwa tunaharibu maisha yetu. Hili jambo liangaliwe kwa makini kwa sababu madhara yake ni makubwa kushinda faida zake. Nere omo director bwa Basae Sahid Tito nigo abolire omurayibwense Dr. William Ruto konyora abasae asokuba emiremo na kubaganiria Abaislamu bonsi ensengima Eid al-Adha engia. Ninachukua nafasi hii kumuishia rais wetu Dr. William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua Eidul Adha. Kuna nyakati Rais Ruto alitembelea hizi sehemu zetu za Getutu Chache South, akamwahidi Bwana Justin Nyagami kazi. Tunamuomba akumbuke ahadi hiyo. Na wana Getutu wote Chache South, tarehe 28 tuko na kura zetu za UDA, tutoke wote tupige kura kwa amani, na nawaishia Waislamu wote ulimwengu mzima Eidul Adha, na wakazi wote wa Kisii County na wawaishia Eidul Adha njema. Nguripotelea egetaseni Kyandizi TV eletariane Mildred Momanyi. Domono muliki oito Mildred Momanyi sorobotura senchera yobo ikerano na kwenyolenga asensemo ya kabere ya maya asimarago ya bantu chikoba togosanga amono munyakirogo bwekeganja kelieganga fuime county ya Kisii Margaret Keresio nyareko babikira na studio onyako bwateli boli rindelionse na bwekerangalia goraga ni gosanga mono inteno bato bosibole gwetera semitanda yito na bwetera ase namba yito ya SMS yire ase TV yago nigo bono obo mogose kiombe kiobo mo bombo gusiase entu
ndende kenyere koba gekoba segetaba bwatani babo anene korwa se county ya Nairobi banyare koba bako bwatirana kwenekia buna egesa ku kyomogusi ande onsi asare anene korwa se county ya Nairobi banyare koba gagusirwa nabo igikirania amagania ye akiralit koba koragwa amonomonageri bwekembe ekyo Geoffrey Musiria nigo boigo anyare koba ko barutota abagusi bonse na kobatebya banyara koba kubwatesia egatia banesia sabagenda tokoba gwesokia urwase county ya Nairobi na koboria oborai bwebirogo anonyara boniga nyare kobaga ko kerege tambokero giegesa kwekyo abanyara koba gwesokia sobonge na kwenekenga banyara koba kumusira oyo mobo ase oborwanderi bwekerogo keria kia oboteneni bwekiama kia UDA obanyara koba gukora bogokorwa nene kurwa sensemo area ya Embakasi South asomo gusio ina ale mogitere neba karo mobeke bene kiino mogo itera sobono tigato gitero bari baroro mo gusio ine keraro bis na botu miari atari ayoete nabagambi baito bagusi tari gusio kamo konya abantu Nairobi na araba gusi baito mbachandegete bakonyora kigasi moko ira gusi chionse bachitigana Nairobi na inu mwanyora maita abantu baito igaiga umuntu okwenda gwake kura gusi wacha Nairobi gochandika weke kura Nairobi eche gokonyo. As a family omugusi twabere under attack for period of time. Number one, tora attack evita bya within bire imeito esegati abagusi n'abagusi abantabo bakorwana negento bako bunogo sinyuki bako buna baka noe bali baro borai sa zingine bali satisfied ngambaro borai mbabwate chinguru cyo komande ebintu byapeni. So muna inche mirina muna wherever I'm standing inche ngwach ebyongosi biribire birogo bonoiga iga bakore esenye incho tunto baete hambo time bakore gasi yabo inua bana inchi weka mocho mo bamakeli amatembo sengaki 2027 mocho mo makeli kero montama temo ai kulingana muna akolire gasi yae aige toro abo mabuo mogusigi tokonyane tobogorera nieme sigo intu ase intu Togoska motwe omorugi bomurai bwensere choru tolitkolya lero liganyara kobaga kora omoroberio bogochengerali tukolyo mwana bwa continent ya Africa omega onyara koba go kobaleta amo ababwatani aona bwo kolekana ase county ya Taita Taveta ga okora kura sensemo eyoni gore choruto anyare kobaga kogokero omoroberio bwa serikali eyo yanyara tokobeka na koneke yanyare kobaga gochaka koena na endagera gochia se abana be skuru wekera bone ngana tebire wetania abana emilionia ye mochi ndugutaisana na iseto niwanyale ko ba konyeka no moroberio yo nyale ko ba kwenekia unyale ko ba ko basege teli ndabanyale ko ba ko gendra mone chisemi cyabo cyakirali tukoronyana bo niganyara ko ba ga kwegerera serikali asege tambokero boigo yanyale ko bage kuirana na go cyase wizara ye chisemi ko bwatekana no komenta kolika omobaro bwa balimu abagenda tukoba kweneka banyale ko ba gosira ekerengo gechisemi mense ya Kenya. In 2023, 1.8 million additional primary school children were put under the school meal program, under the matching program between the county government and the national government. This has seen the transition rate from primary to secondary school increase from 84.5% in 2022 to 91% in 2023. The government is also increasing access to computers in learning institutions in the country under the Jitume Digital Hubs program by the Ministry of ICT and Digital Economy, implemented by Konza Technopolis. On Monday this week, we inaugurated the 83rd Jitume Digital Hub at Butere Girls High School in Kakamega County. We must commend our government for the significant strides we have made towards achieving the theme of this celebration, as well as the impactful steps we have taken to improve the state of education nationwide. These include the recruitment of 30,000 additional teachers in 2023, which has brought the total number of teachers to 41,000, a 272% increase
for the 11,000 teachers we had in Egati ya barai ahonigo banyarako bagwikirana se omoyega oyo gati yabo omugavana we county ya Taita Taveta Andrew Mwandime naboigo omo women rep Lydia Haika boigo banyarako bagusegeta serikali egendre amono murobiri bokwena na chindagira aseskuru aseboigo batebire nigeke ganja ekyo kebwente kabage gusirwa naboigo comment wachibe sabune nchire ye moyo kwene kiabana banyarako bakogendera ne chisemi chiabo batabwatia makongu ao. Ni kweli chakula ni changamoto kwa wanafunzi wote kuanzia ECD hata primary level. Maanake tumekuwa na dry period kwa muda mrefu. Tumeona tu mvua Novemba, tena hapo Januari ikaisha, tukajaribu kutafuta chakula ingine February, lakini mvua kidogo ikatuchenga. So chakula ya watoto ni changamoto kubwa sana kwa watoto wetu hapa. Hata nimeona wale ambapo kuna chakula kidogo, utakuta idadi ya wanafunzi iko kubwa zaidi kuliko pale ambapo hapana chakula. Iko chakula ya shule na mwenzangu Mheshimiwa Shake amezungumza. Tunaomba ya kwamba hiyo program ya school feeding program, chakula kwa watoto wa shule, iwe dhabiti, iwe ni program ambayo si ya kusimama, iwe ni program ambayo inaendelea na ifanyike kwa mikakati mizuri, ili hao watoto wetu wajue watapata chakula shuleni. It is one of the motivation ya kuwafanya wazidi kwenda shule bila kuchoka. Hata ukikosa, if you don't have a meal at home, unajua utapata chakula shuleni, na basi hiyo itakusababisha. Tukuskamote omokonyi bomurai bwenseri Rigathi Gachagua boigo niganyara ko bagwikirana somo sangrekano wa masabo yunyara ko bagokora wa amone kanisa ya ACK ase county ya Nakuru omorobelio iboigo nyara ko bagokwene kyoko bekerwa amagoko kwa omo bishop bekanisa yo kurwa se diocese ya Nakuru Anthony Mwaura gokora kurwa senseme yo ni go Gachagua boigo nyara ko bagako basegeta abaraibe chikanisa ngamba bwateri bagaline na kwenekia buna banyalire ko baba ko bwatera na mona bari bagsia sabune nchireyemo yogokora oboni gwana boigo obotumekibwa marua atanjeria sebinyoro au imense ya Kenya. Askofu, sisi tumekuja kusema pongezi. Tunakutakia mema. Tusaidiane. The church and the state do the same thing. We look after the same people. Hawa wananchi wote wakiwa wako na shida, sisi mjumbe ameenda bunge, wanakuja kwa pastor, kwa reverend, kwa bishop because hako karibu, wanaleta shida huko, wakigoja mheshimiwa arudi weekend. So we do the same job, and therefore the state and the church are one. Your Grace the Archbishop, I'll be seeking you out to establish a partnership with this church on how we can work together with our administration to assist us in the fight against drug and substance abuse. Tunataka mtusaidie maaskofu wetu. Hii vita ya kupigana na mihadarati na pombe haramu hatuwezi faulu peke yetu. We need you to help us in mentorship, in counseling, in establishment of rehabilitation centers, so that those who are addicted, those are patients, they need care and empathy. So baba askofu, nitakutafuta tuketi tuone vile tunaweza saidiana so that we can win. Egati ya babunge boigo banyara ko bagwikirana somo yego yuwa masabo ime county ya Nakuru no mobunge bwe constituency ya Nakuru West Samuel Arama na boigo omo na oria bwensemo ya Rangwe Lilian Gogo aboigo banyara ko bakwenekia nigo barachikoba bagotwaka ekorego tukuterare omoswado ya nyara ko bagwikiwa se bunge omokobye gocha moswado yorengete anene amangana yechibesa sabigo batebero moswada oyo nigo orachiko kobebera abakenya egurube ko bwatakana ne bangene ne hinyarire ko bage ko bwatanirwa amono moswado chibesa. Maneno ya finance bill, Your Excellence, mimi nimefanya public participation
kwa constituency yangu, na watu wote wameniambia hii pili ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance period ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Na mimi usuri pia, Your Excellency, this morning wakati nilikuwa nakuja, sikukuja na gari, nimetembea the villagers kutoka kwangu hapo. Najua mimi naishi kwa village hapa karibu. Waliniambia nikuje nikusalamie, na nikipata na mguu nikienda nitawaeleza niwaambie tumekubaliana na watu ya SEK ya kwamba mimi nitaenda kupiga no. Mnakubali nienda kupiga? Tuesday, Wednesday, Thursday, watch my space. I am going to vote no on the basis of the suffering of Kenyans. We must not always reinvent the wheel. We could have even used the finance bill of 2023. The problem with this country is corruption. The problem of this country is the greed of leaders. Tutigarite asomo swada wechibesana na se budget yenyarako bagego somo yo mwaka o 2024-2025 nigo omonene gosomo teneni bwabange ase bunge ndindi nyoro boigo anyara kobaga koegerera o budget yenyarako bego somwa asatebire nigo chibesa chinyinge ase budget chirabe chigo tubeka elio gwakana amadenyi ni nonya nabo nigo boigo anyare kobaga kwenekia buna ekerenege budget yo erengete gwakana madeni no kweneke bunense ya Kenya yanyarire kobage gwetenera gwetera asogosangereria ebango nyisaine enyene haso kwenekia buranyare kobage goikirania amagendero himeyense ya Kenya. Jozi, for the last 1 month tumekuwa tukitengeneza bajeti na mheshimiwa Shinari, na najua mmemkosa kwa sababu tukitengeneza bajeti huwa tunafanya kazi usiku na mchana, na imekuwa gumu hata yeye kufika hapa constituency yake. Na tumetengeneza bajeti kama ya trilioni 4. Katika hiyo bajeti ya trilioni 4, kama Wakenya hapo awali tumechukua madeni, na madeni yetu sasa imeanza kulipwa interest rate. Katika ile trilioni 1 tunalipa interest rate ya madeni 1 trillion shillings katika Kenya. In fact 1.008 trillion tunalipa madeni ya interest rate peke yake. Ile pesa ingine inabaki ni trilioni 3. Katika ile trilioni 3, bilioni 400 tunapea county governments zetu kama equitable share, pesa ya counties. Na hiyo tumeipeleka juu kwa sababu tunataka services pia iletwe mashinani through our county governments. Ile pesa ingine inabaki, ile mambo tumepea kipaumbele sana kama nchi ya Kenya. Ile number 1 ni elimu ya watoto wa Kenya. I want to assure all Kenyans, ile maoni yote wamepeana kwa mambo ya finance, kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote wa Kenya wanamesema. Kama viongozi sisi tunaheshimu huyo wote. Let's continue giving our views to the committee, giving our views to our MPs so that we make the right decisions next week for the Manchomo ligerelia oroboti oruorua endindi nyoro na rogoto ikia omoti moko omotangani imeyama yense ya mori tukolia Jumapili na kulire nga sensemo ya kabere mayanto chikoba togosanga amonere omonya kirogo bwekegancha gyanga fime county ya Kisii nyale koba wikirana giga wono iga ngoikira ange emiaka 15 magiga yogwetiwa we katiba yo mwaka 2010 na seboigo ekagancheke gyankafu Mwanchomo ligere Kenya tekobego chakiwa ise yoboteneri bwa omoimendre bwa kera account ekerenga ekeneri ekegancha ekeno kwenekia buna omwana omosubati onyale kwa bagagosiro na boiga bantu bali bamenyete amona obolema asobugimo bwabo bwa kerari tukona gekogera togosanga amona omonyakerogo anyale kwa bagagoterera mange mbaro bakubulia mabuli gali sikonga ekeganchike ine chibese chinchiaga chepara njiro siesebei
katianda mangi turachikoba tugusanga amonere Margaret Kirosi oyonyare kobaga gwikena ime ya studio togenda leto skale ngora turasege kagetari getambe nore no busibore bugusanga kerengari kiago amo 90 gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website yetu www.ndizitv.net enamba ya SMS mwancho murigeria noere ase TV ya gogago tugenda somo tebuko mwenge kengwa ngwera na tore nera kwa bato gusanga amona mugeni wito ime studio. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV